Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minaz jinnati wan nas. Bagaimana tangan? Sama-sama. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dari niat. Tamrin tela hadis sholat. As-sholatu imanuddin. Salat itu adalah tiang agama. Apaan diwali? Hadis ridho orang tua. Ridho Rabbi fi ridho walidaini. Ridho Allah bergantung ridho orang tua. Tamrin tela kita di bawah 8 kaki ibu. Al-jannatu tata qadamil umat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Saudi, hadis jangan suka marah. La taqadalakan jannah. Jangan suka marah. Ini surga. Tamrin tela hadis berbuat baik. Huru ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Apaan di hadis kasih sayang? Man yarham wal yurham. Barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Tamrin hadis kezoliman. Istal fujuman final juman julumatu yaumal qiyamah. Janganlah berbuat zalim karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Semuanya hadis terjadi. Wajahi haika sodako. Senyummu di apa saudaramu adalah sedekah.